Sekretari Ketenat Yadari Giridhar Aremani unsa penyai langi ke jinggalang kapesan jong ke India Philippines Joint Defence Cooperation Committee lesai kesngi ha Manila Philippines. Kesorkar Jila Madhya Pradesh kala deptha wi Delimitation Commission na kabenta ban pihak thmai ki division ki district bat ki tehsil hakni ke jilla. Menteri Ketenat Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri ulai kendu hnin kesngi New Delhi ya Sultan Ahmed Al Jaber ubadai Menteri Ketenat Industry and Advanced Technology ke United Arab Emirates. Kari United States of America kalau orang bakal ni snok tilang bat ke semiconductor mission jong kari India banwar dia dikilat ki kabu ban khie ban san bat ban penpher dia ke global semiconductor ecosystem hapok International Technology Security and Innovation Fund. Hakajinga kai hockey ke India kala penram no ya ke Japan da san lakaway hakajinga khun ka baar hakalampung Men's Asian Champions Trophy Tournament ha China hinin kasngi.